C'est dans cet esprit que je réaffirme mon engagement indéfectible à servir la République démocratique du Congo et son peuple. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Yes, nanone kandi mubanze munyemerere mbere yuko mbagezaho iri jambo rya Félix Antoine Tshisekedi ndetse n'ibijyanye naryo mbanze mbereke ko ku rugamba bihagaze aho abasirikare ba M23 baramwa amata rwose biragaragara yuko ameze neza nkuko mwese murimo muragenda mubibona zirakamwa ndetse murabibona ko zishishe zimeze neza cyane ngira ngo banze murebe aka video hanyuma duhite dukomezanya n'inkuru yacu ya tuzinduye muri iki gitondo. Akindi usabwa rero uretse kureba hasi yanditse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kwibanira 5 kuri 5 kuri kinyamakuru cyanyu ndetse mukajya no kuri WhatsApp group yacu mukajya mubona video nk'izi ngizi ndetse n'izindi zitandukanye zo ku rugamba tukibanira. Ni link rero iri muri description yacu ya WhatsApp muyisange mugende mukore subscription mujye mubonera amakuru ku gihe ndetse na byinshi tutabasha gushyira kuri YouTube niho mubisanga. Kama ndi muri Kongo mo muri 94 taravuka Aras gino yomba zari nyisikira biri okay okay Akir Stubborn. Oh God. Nye na anaholo. Muntu mumba bakira mwaho anaholo. Ndio wale wanafanya returu, ndio wale wanafanya returu hapa kwa radio. Kwa magaloba Umoja FM hapa Kaziba. Ndio wale wanarudia ifo kabisa. Hapa tumehakikisha labda kama Mungu amefanya neema kwa kurejea kwa naona Kabembe wote ndio wale wanayala balabala ndio wale tangia kilele ya Kabembe mpaka hapa kwa balabala hapa kwa legi bale hao munguluka bagaluiti ndio hivyo Tibauli baishi woshi Kalaba pitia nao shida na sisi hizi shida ambazo tunazipitia ni ukombozi kwetu sisi Wakongomani. Kwa hiyo ikiwa tumefika hapa hakuna kitu mbili lituleta. Tunakuja kubambia murudie nyumbani kuma nyumba zenu. Hakuna tena shida yoyote. Hakuna tena tishio lolote lile. Yani hakuna lisasi utasikia tena Kamanyola. Hakuna bomu itaanguka tena Kamanyola. Adui tayari tumemkimbiza, amekuwa mbali nasi. Kwa hiyo wababa wa mama benye biko hapa, mkamate batoto, mkamate vitu vyenyu yeye mko navyo, muende nyumbani. Muende nyumbani, hakuna shida tena. Hiyo ni uhakika tunawapatia. Musiogope kitu tena. Adui amekuwa mbali. Mimi ambaye mimi naongea hapa ni kiongozi makamu wa site ya Kamanyola. Yani muwe na uaminifu kama hii ambayo tunawaambia ndio kweli. Murudie na jamaa zenu kunyumba. Asante.
Pole na kazi Fide. Afande. Amerasha. Kaizari pole na kazi. Afande. Pole na kazi sha. Kunze za mfro. Pole na kazi. Daraka kagabo ngo kitwa Innocent. Wachotse. Pole na kazi sha mongo. Yes, nanone rero ni munyemerere tuvuge kuri iri jambo rya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni jambo rero rije inyuma yuko hashize iminsi basinye amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ni Perezida rero Felix Tshisekedi aho yagejeje ijambo ku nteko nshinga amategeko yateraniye rero hamwe mu nteko rusange kuri tariki ya 8 y'Ukuboza umwaka wa 2025. Uyu muhango rero ukomeye uteganywa n'itegeko nshinga kandi uje mu gihe cyihariye cyane cyaranzwe rero no gusinya amasezerano y'amahoro hagati ya RDC n'u Rwanda hagamije guhagarika intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nkuko rero Giscard Kusema umuyobozi wungirije w'itangazamakuru rya Perezida yibukije abitabiriye inteko, umukuru w'igihugu ategetswe kugeza ku baturage raporo y'umwaka ku buzima bw'igihugu. Iyi raporo rero iribanda ku bice byose hari umutekano, politiki yo mu gihugu, diplomasi, ubukungu n'imibereho rusange. Inteko rero no gusubiza inyuma amaso ku bikorwa byagezweho no gutanga icyerekezo cy'umwaka wa 2026. Mu gihe rero mu gice cyihariye cya diplomasi rero iri jambo rya Perezida rije hashize umunsi umwe gusa nyuma y'intsinzi ikomeye ya diplomasi nkuko Giscard Kusema yabitangaje. Isinywa rero ry'amasezerano y'amahoro hagati ya RDC n'u Rwanda ku wa 4 Ukuboza na Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Paul Kagame kuri bo ni intsinzi ikomeye. Aya masezerano rero yashyizweho umukono ku bufasha bwa Amerika, akaba rero ari intambwe ikomeye ku ihagarikwa ry'urugomo n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Byitezwe rero ko Perezida Tshisekedi azagaruka cyane kuri iki kibazo gikomeye agasobanura iby'impande zombi ziyemeje n'ibyo abaturage ba Kongo bategereje kubona. Impaka rero n'ibitekerezo bitandukanye mu buturage, aya masezerano yakiriye ibisubizo bitandukanye mu gihugu. Hari rero ababona ko ari intsinzi ya diplomasi izarangiza intambara cyane cyane iya M23 AFC ishinjwa gushyigikirwa n'u Rwanda. Abandi rero babona ko ari amasezerano adatubutse ashobora rero kurushaho kungura Paul Kagame mu bukungu, kandi bakibaza niba ubushake n'ubwizerane hagati y'impande zombi buhagije ku buryo ibyo biyemeje bizashyirwa mu bikorwa neza. Kusema rero yemeje ko Perezida wa Repubulika azabigarukaho neza kandi ko igihugu cyose kitegereje rero ibisobanuro birambuye n'umurongo mushya w'amahoro. Gushaka rero inzira nshya y'umwaka wa 2026 nk'uko ibiro bya Perezida bivuga, ijambo rye rizerekana iby'igihugu cyagezeho n'ibigitegerejweho mu mwaka wa 2026, cyane cyane rero mu mutekano, imiyoborere n'imikoranire n'ibihugu by'akarere. Mu gihe rero RDC ihagaze ahantu hashobora kuba intangiriro nshya, iri jambo rya none ryitezweho kugera icyerekezo cy'igihugu n'icyizere cy'abaturage mu bihe biri imbere. Rero ndaza kubakurikiranira iby'iri jambo ndetse tugomeza kubibuka yuko iyi nteko iri buze guterana kuri uyu munsi utariki 8. Ni inteko rero Perezida akunze kuvuga yuko
uyu munsi ari bukusanye bya byumba bibiri akunda kwita des chambres de congrès cyangwa se des chambres de parlement, aho ari buze kuzihuza uyu munsi azitangariza ibyavuye muri aya masezerano ndetse n'ibijyanye n'ibyo maze kuvuga haruguru. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 ndetse no kuri WhatsApp group yacu. Wowe utarimo urakurikirana neza amafoto tutabasha gushyira kuri YouTube, n'ahandi hantu rero wayabonera uretse muri group yacu. Reba muri description munsi gatoya y'iyi nkuru urabuta ubona link, uyikandeho winjire nawe muri group ya WhatsApp yacu, imwe ikugezaho amakuru mbere y'ayandi.